Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kali ini kita akan syuting kembali di tempat yang baru. Untuk episode mancing cinta cemunah kita datang mancing cinta cemunah kau datang ini nah bolong coba dikit. 2, 3 and action. mancing cinta cemunah kau datang Mau Gani yan. Kimchi muna. cangkeling buat di sini mah. Gusto din niya ba? turun ke dia turun ke dia Kemah yuk. 2, 3 action turun ke dia Nantuh nantuh kayak waktu dohor ya. Ayo nama kena kat dohor bae. Nantuh kayak waktu dohor. 2, 3 Gusto, turun may kadi. Amin. Ngomong dohor bae. Suka ide dohor mah. Ngomong dohor bae. Isuge. Ngomong dohor bae. Suka ide dohor mah. Ngomong dohor bae. Tak kieu kun deh lah. Suka ide. Tapos ko na. Beres syuting garuyang kabehan. Samin.